Ngayon ko. Ay, siya nagkaon. Ngayon ko. Last one. Dasig. Nom 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 nom. Hello everyone. Yes, it's a happy Mother's Day today. Kaso wala tayo sabay. So we'll be having our video call with my mother. There you go. Diyan na siya, nawala yung connection ko. I don't know. Eto, I'm currently using my data. And I'm not sure if makakapasok tayo. Look at that. Nandyan kanina yung slot ng nanay ko. Natanggal yung connection ko. Wait. Dun, 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 dun. To all the mothers out there. Hello, hello. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Yan. Sana makapasok na tayo. Sana makapasok na tayo. Makapasok na tayo. Tayo. Yun. Please call failed. No! Luna. Connection. Ko. See? It can't even be sent. No. Okay, guys. So, yun. Happy Mother's Day to all. And there, Erna! Anything guys, from you. Thank you sa hamburger. And thank you sa glow. Yay! So, isang ka. Mother. Mother's Day. Good girl. Makaon na si Baby Ao sa padala ni Inday. Kay Baby Ao is Inday's dog. Siya rin ang training. Mag-shake ka rin. Kisan mo, Kuya Ao. Come on. Good girl. Wow. Mas kiboy pagid. Kiboy. Hindi siya makita. Si Munis pagid. Ano si Boboy yun? Boboy. Pagina sa camera, boy. The father. Kita yun ah. Boboy. Di nang iban nga doggy. Sara si Kakar. Kag si Titil. Kag si Piping. Piping. Come on. Come on, ah. Nasa ipapan ng... Ara sila. Si Kakar. Parang nangawat na sa Jollibee. Si Intel. Si Piping din. Si Piping din. Ato si Piping. Sa dalom. Sila. Yay! Marami ang masang nakuha. Ay, aba, wala na siya ang French fries. Yay! Wow! May float ka man ah. Ila lang French fries.
Yay! Out sila french fries, ang mga dugidog. Galing, siyempre, hindi ko makita. And the mother. Mother! Ano yan ako? Sabi ko, ikaw makaon. Yay! So that's it, guys. Thank you very much for joining us in this vlog. Happy Mother's Day. And thank you very much sa sponsor naton. Araong, gakatulog kagina sa picture. Kagkay Manong Jollibee. Shout out kay Manong nag-deliver. Ari ang nag-deliver kagina kay Nanay. Watch this. Hi, good afternoon. It's Mother's Day. And pinadala na ko sa akong anak sa Jollibee. Kasanan. Okay. Ano pinadala niya? Thank you. Thank you, Gid. Thank you, Man Jollibee. Dala pa ne? Okay, kasing daw. Thank you. Thank you. Thank you. Wrapping a Jollibee into my mother's great birthday. Oh, Jollibee birthday. Oh, Jollibee birthday. Whoa, oh, 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 oh. Jollibee, happy Mother's Day. And Jollibee. Whose gift is the Jollibee kiss? My granny is my aunt, auntie in the oh, Jollibee Birthday, birthday, Jollibee. Oh, Jollibee birthday. Oh, Jollibee birthday. Jollibee. Dalawang kadayan. Ayan, once again, thank you very much, Manong, sa imo pag-deliver sa balay. Ano kang gamit mo, lay app or sa Facebook? Website. Sa website mismo sa Jollibee. Website. Website sa Jollibee. Iba So, pwede ka mo kakato sa ilang nga website kay kagina traffic ged sa iban nga mga hindi na kamo kaintindi. Yon, kanina gumamit kami ng ibang delivery options. Though masyadong traffic siya since marami yung nagpapa-deliver this time. So, buti na lang available yung website ng Jollibee. There, doon kami pasok at nakapag-deliver ng pagkain para sa aming mother. Yay! So once again, happy Mother's Day! Enjoy your burger. And of course, to our doggies, enjoy din kayo sa pagtingin sa aking nanay na kumakain. And of course, thank you very much ating sponsor for this vlog. My sister, ano siya? Pasalaya Bolivarana. Yeah! Hamlan niyo siya kung gusto niyo siya makita. Love you. Mwah. Love. Sa katuuan, Teo. Para kay sinuna, kay kanunta. Kay Ros Salibal di Barona. Yay! Ay, sino yung kako na? Siyempre yung pagkao na gina mo. Next. Happy Mother's Day! Recorded! Ay, sadya. Smile lang, Nay! Ha? Recorded! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Thank you! Mama! Ano yung message sa imong mga fans kay Dodamo kagid fans sa akong channel? Thank you sa inyo nga pa-greet sa akon. That's all. Thank you. Yay! Grabe si Munisnis ma! Yay! Oh, Jollibee birthday!
Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!